Het nebel Kuki channel Thusoh Lakhom ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni February sim somni lagum ni khu a aim time sa kon chule van noi Thusoh chum chum kilakhom phab ho Kuki Students Organization Sadar Hills in Janin Masa Senapati District Students Association SDSA Hon UPF spokesperson Aaron Kipgen Analam Tinuva Thudo Anna Hoilota Abol na Banuva Umchan Hoilota Anapo do Okom Uhiden na Sangta Ani Uvin Hi Aaron Kipgen Hi Director General of Assam refers to Akimuto Dia Chi Ahibovin Hichahi Angaya Umzingkhat Hi Hichi routine travel may khat SCSA 10 Aheloute te into a theatang uvin buina di lo be khat to pi te in a sezuvin gamkai sunga tension sa anu may u hibovetin KSO Sadar Hills in SDSA ngo na anizin hi Hichi Indian government le SOO nuya thunui ho angai za akimu khom zina hibovin SDSA te ngo na di lo chu Assam Rifles ho mama in hilchina anapitan hi KSO Sadar Hills in semlai ho to ki sai khalo political dialogue SDSA ki kumdo na ana evin SDSA 10 phatlem apo do ozong KSO Sadar Hills in nasata in do na abolvin hi NSCNIM lamkai mivale simre ho zong sipai gari a arms pomin awa lele zivin hilai tichen gimnei te in nabol ngai povin hichita bang umchan hi simlai kiloi khom na khat bol dia kilom hinam tin do na zong ane uvin hi security first hole thal choi ho ki gop thu a SDSA in nasata a gyal ho na ane hile pibol a NSCNIM lamkai ho security first on squad abol piwa chutabanga lunghang lo na hiu ham tin jong KSO Sadar Hills in SDSA do na bolkin in hi hito kilhan a apo imalo be thu so sang sa lova simlai ho boina to ki sai ho zo bui piding in KSO Sadar Hills in SDSA ani hilcha in hi alangkhan a hoita a kisim to Sela Senapati District Women Association SDWA le Paumay na utamay me paumay na ga women union to soko to in don but na ahinezin hi SDWA PNM to so hi atisa February sim som lani ni a SDSA te sim thon to sim pansa hungkisi hin hizong le hi che to so te ni hin tu dibuna hi thil dar he them lo naw jang ata lang u hi tin ko to in don but na ahinezin hi tu chana Manipur turkal buina pan pi kanai povin zaw poving itia sezing ke nam mi te hin neutral hi naw apia chawa nam khat chunga namdang khat mouthpiece a panglodin ko tu in avelin hilcha na abol in hi Zan hi zinglam miden somla khatchen Kuki-Zo Council KSO in Kuki-Zo Leaders Consultation on Political Roadmap PT Kingol VTI Auditorium Rengkai anachil hapiwin ke homna declaration jong anapongdo paingal uvin hi Janhin public consultation kenachun program moderator in Thangzamang Jo President UJO General Secretary Chile Secretary Organization KSO Lien Mate President Mate Tribe Union Chile JT Secretary KSO Panglon in hi Thuching tup in Richard Thangsin General Secretary Simte Tribe Union Chile JT Secretary KSO Francis Songate Advisor Mal Impui Tuitapai Reason Apanglon in Taukom hondo na Reverend HP Runremthang Evangelist at Large ICI in Anizin lim na le keynote address say na Helen Thanglet President VPC Chile Chairman KSO in Anizin hi Hicha hin Kuki-Zo Council in atuple bidoy ho chamkim ta asay pong na zong Anizin abanin Reverend Dr. VL Ngakthang General Secretary Admin KSO in report apin hi Tuzovin lungyal le ngay dan say na patbit aki khom lam kai ho akorin ban nay chan ngay hahin chule floor discussion patjong moderator Jenny lam kai ni in ananay uvin janhin consultation aki same declaration pondo na KSO chairman in anizin Richard Lalton Poi General Secretary Mar Inpui Chile Secretary Finance KSO in Kipathu Seina Anizin Chuzovin Declaration Ho Pathen Khuna Vupsana Tauna Le Pakha Tauna Reverend JF Larupui
Sole Executive Secretary Manipur sinodin anezin kheu khomna humkha ahi zanhia ke je in declaration abolna achun point bitly api ovin hichho chu hile ke je vision thilnge deban kibul phuna commitment le nge na appeal hi ke je vision chu hile Kuki-Zo na meeting a India constitution noya hivai homna chom nei ding ti hi ke je demand chu hile government of India in phat tip khat sunga Kuki-Zo na meeting a political roadmap khat agun ding hi chu separate administration agun pi ding ti hi it is separate administration hi union territory with legislature heading dia hin chale hiching ena hi article 3 pansa Indian constitution article 239 a nui zahiding hi keja si kibul phuna hi ahile ilungto ta na to khomding chale Kuki-Zo na mite thiltup le doi muding bau hi ahin hichinading India government le stakeholder dangdang hoto ke holding in aki ki manjing e ti hi mail hete to ta sal gamgi aki khen ka hitawin hichi ahi India government injong kathilngi o separate administration hi agang lama agial kho asu bul ding ti hi keze sing na ahina ban Kuki-Zo na mite ding chamna thudi le changki vai homna neine dia pan kila hi stakeholders o se ki thopina nei pichi ovin ti hi kin ki chejin ke je spokesperson ginja verjong in mi pi he dinga to phone a ball in to de mun igambuina ha idei pin u hile ithum pin u separate administration union territory with legislature article under article 239a of Indian constitution based on article 3 mama gpa hichima ma hi central government koma ni hichi hi no to ding in thula na akila in mi pi to stakeholders chom ho to pangkhoma hichi hi vision le dimana neiza kalson ding thupon akibol in hi action plan chom jong akisei khom in hichi ho chu all Kuki-Zo council in hung ki so do ding hi ati Board of Secondary Education Manipur Bosem to Oguna Noisa High School Living Certificate HSRC Exam 2025 Social Science Question Paper 2 Examination kipat masang in Minutes som Thumvelchen Wachama Anale in ahi ekiti Hichu question paper leak to kilhan in simlai nu lapate le thimjir lang amo pohon nasata in mo sana apung do vin hi hichi thu to kilhan chun Bosem in Manipur cyber crime unit kholchilna na ya hitabang bol ho ma do onading in complaint khat fire anabol in hi Bosem controller of examination in Asaina achun cyber crime in kholchilna Paten achil happy tolan mona nei ho ki kholdo ataying ahi ati the sam Thusoh in Asaina achun question paper chu zinka nidan gate let minute somthum lakhat vela chu inter football geography ki ti khana hung likpan ahi February nisim somni langani khon Department of Information and Publicity WKJIC General Headquarter akon in KVV holding to phone ki mudung zuizin WKJIC General Headquarter le 27 Sector Assam Rifle Brigadier S Prashan in Amma office mona jadon khomna le ke holimna anizin President role PL tokilhan VV ho hoido na ding ngi na kinai ho 27 Sector Assam Rifle jurisdiction noya ho Brigadier Pan guidelines say ho anuiza ho hi aize ati Akat na Bangkal Village Volunteer VV ho subay hiloding Bangkal Security Force ho to kinai cha umzo se la do hiding CF ho to kizaman akigamla diwa VV ho Bangkal akibol thei diu anin mancha thal VV hon license thal mancha bo akichoi thei license umlo mancha ho akimumu CF in achom diu hi license umlo mancha ho chingthei ta CFO maiza na chingthei ta Kivop tup Aheloute kitup chat ding tina hi athum na apansa na VV hon apansa na dio Bangkal ho CF ho duty post nai vele akika la loading chingthei ta CF ho su boy loading ki sa thei pi ding ho thei pi che ding hi nge na alang pi MPC so ho sa chule NGO hon Central Force to ho post ho patecha ake ho ma pi che ding bolding le loading ho ki het che ding het ding koi ta bangning kum gal ki patiliza thel ki chamdo ho koi kha kha le phata submit che ding in tin brigadier in nge na za onizin hi
Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in seragam vai po kilheng tha ho anga gi na khauta na nizin hi aman asaina Israel in Seren Supaite Aheloute hayat tahar saram STS dia ki ho chu Damascus hanglam kaya apan sa adu ki pahal thai loading a hi ati Netanyahu in asai ben a serial hanglam gam kaiza huma konitra dara le swada hola a vel gagu bol ho sa loading chule hiji gam kai sunga druts na mite thai top so a vending akuldan anata lang e hiji thu to ki manin Israel Defense Minister Israel Katz in Halman mola le Siren gam sunga buffer zone ho zo se mabana Israel na mite buina akon hu theina ding le gin mo thai ta abulu na hung ding vendo na ding a ato phajing ding uvin anasai e Siren gam vai po tha dinga Ahmed Arsarat hendo ahia aman lam kai masa basar al asad vai hom nanu nungsu dat kit dinga kitipna ananai tolhana Israel in Seren chunga thuponchu anai u hi akiti Russia in Ukraine chunga gal himbol kumkal kumthum ahong lingtan United States in Ukraine chunga alungput apum hil abangtan hi United Nation in Ukraine chunga gal abol na chunga dem na dinga kilol na anala anawa nive kisabin United States in Russia panpinan anapam tapon hi US in European gamhon atosalu Russia galpan hi tia ki podo kilol na chunga United States in adodalnan vote anapizota na hi Hiji UN General Assembly resolution chu Ukraine panna a adai sa na vote somko le thum ahleng in adodar vote somna ko hin vote kisimna ko ki kang se vote som gup lenga ahleng in hi alangkhana US in 12 akibol kilol na adia Russia galpan kitipen ki pansa alo na chun vote somko le thum amuzo in hinla vote tampen ki kang se na nei ve kiti Ukraine kam sunga chamna umda onading a ki ho khom na akon pampai hinaw chunga UN General Assembly a vote chi dan ho zo sizin European Alliance ho chule Ukraine ading intiza analin ta asodo sa alotan hi alangkhana Russian President Vladimir Putin in Ukraine vai hom te ha ta adem na anaizin US le Russia in pan ala khoma agam kai sunga mineral maluta hola do khom na nailhona ding injong anasai ni hi het te khat je US le Ukraine injong hi chi akise mineral ho ki pi to a Ukraine security vembit na alepi na ding a ki khut hen na zong anei wa hlan dik nga anaki sei jing khat jong chu a hi Assam khangtu sima mang talo ding le vanoi happy na word record dal na in Assamese na miten pulam palam anei u jumur dance ta ki he chu ki to ote in kha ve in mi sangko hindi analam khom ve Assam gam sung mun chum chi a kon hung kho mi pi sang tampin vetlom ta an pula palam anathona kin gona chun dignitaries le cultural enthusiasts tampin jong ana op movin hi kin gon in avat sa chu gam sung pum pia chon dan khandan tampi hola azong puchon pa chon dop sang na le gam sung mi ten anam chon dan ovanoi hedinga adop sang jingdan u ve sa na khat jong a hi akiti alangkhana Indian Prime Minister Narendra Modi in Manipur gam sung buina kumni thingdi ahong hi a thina man na le in le lo nei le go ki sumong tampi alhun jing ta wa in tu chana vilna khat ve cha jong anei lo hin Manipur to kinai cha Assam state sunga lamkul kaina a hungpi dengin apang thei in hi dunia ding in Thusoh Lakhom in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe